Dokmoka Forest IBN KSYC Dokmoka Area Council Arpu kachelar Amei Kangni Pon ke damtang nipha ingkoranar ke barni Dokmoka Police Station ke parlo Dokmoka Forest IBN KSYC Dokmoka Area Council atum Arpu kachelar Amei Kangni Pon ke dobama committee priponsi puthot akimi committee parjapon KSYC Hawar Kihat Regional Councilor KSYC Dokmoka Area Council atum Arpu kachelar Maipu Arpua Sokrong Hanapen Junbang Arpu Abijit Terona Tuma Fansi Chidon Sarpen Pekpon Labang Somai Ingsam Jinpen Pachunpon Bang Sarpu Kachira Ramayano Alvia Manpen Kachidong Road Aki Hawar Kihat Regional Council Pen Maipu Long Sodar Ingne Hawar Kihat Regional Council Pen Kongchunbang Edison Tokbila Pen AGS Bibison Minik Rong Kim Terangatung Chidong Lunsi Labang Somai Arlibidu Lapente Koson si KSYC atum asaitina son amungalong sitami Rwara Phan Kachira Chitodun Pen Koson si Kisungki Boy Pen Kapajodun Jimaputa Mailong Hawar Kihat Regional Council Maipu Longsodar Ingleng Pen Than Pajenipo Anparta Non Kibangji Prang Kisungalong sitami Haraghat Regional Committee Maipu Longsodar Ingleng Pen Than Pon Anparta Karbianong Arlo Along Do An Cyclem Bang Phuatuma Phan sitami Chupangni Mahin sitami Chiri Chotsi Akemi Puta Sodak Pen HRC Maipu Longsodar Inglingben Mailong Thanpon Lapente Non Kibangji Pura Uhud Aprang Son Surya Kisungle Dosi Tami KSYC Pen Unamki Nangchirat Nangchito Dumbukuta Mailong KSYC Hawar Kihat Regional Council Komchunba Edison Togbi Pen Dokmoka Area Council Tumapan Thantikangsi Ani Pathetika Anparta Mai Charipon Maipu Sitami Nili Dokmoka Area Council Maipu around Dengdet Pen Dokmoka Area Council along Son Surya Kisungalong Sitami Aprangar Japnung Buda Maipu Asukro Hampen Mailong Lamchak Chipipa Nonakimi Arpu Kiting Purato Haraghat Regional Committee Apan Kachuropa Jiponsi Maipu Lapen Junbang Arpu Dengpon Dokmoka Pen Ranrong Pidipo Karbidele News Sila Karbidele News lapan Karbing Live Pedang Kitum Hana Kirupilo na tum na papan sitong pot pin just met pet nili tum KSYC constitution long do jeni tum nikan hinde tar ko chilar po lason taxi la Dokmoka area council long sisteme lason laso nikani thom ni so silo la isibeta terms tum kichula sila pini bangso just met la bangso maya bangke la budiri saful pen pini ni tum ningarong pikhangjang lo ni tum Dokmoka area council long ni tum pini mission leaders nitum long thulo akha president asurong hang kha lake aparim thono bikoli chalong sports secretary lo lapen itum long thulang secretary bang lake abhijit teron kha yalang ni tame pinang an rat cycle bang phulo lasin tum ningarong pikhangjang lo lapen pinang an kitam tang atum Dokmoka area council long ki claim ni size tame alang litum leadership long pinang an kar bia khe phan Dokmoka hawara long akar biara tum han pinang an mission thidung Ali longon po pusintum regional council pentan ning thepik lo la pentum hirjumi pajerlo